Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Ki Paidbah nagaleng ki jaka ha kasngi ublei kilawan ban ai ka Kyrshan Ryngkat ka Jingduwai nak benta ka Shah Thngan jong Secretary General ka Green Tech Foundation hadien baya chairman uba H ban siudor nonglang larakno sejaka sumar balajur palat ka Shitom ka Shah Thngan jong Secretary General ka GTF layat mentala arsngi linter Madan Malki layo i bagi Paidbah kilawan tuat ha ka jaka Shah Thngan jong Secretary General Madan Malki nalor ka Shah Thngan Secretary General ka kong Mira Jones ka Presiden ki Asharu kalasong Shah Thngan lang ha ka te ka jaka Kesimpulan baik ke dokter ada menam staf ada mentan janmi itu ke nadang ke subiang ke biang lagi sulong nak kadang ke jenghiar sampai sini hendiat deh ada taruh bat keladan du kacing du mak yang dehydration mah amat berkemjur luka kacing ombor kacing Shah ngapat dasno hadu kata ngamar kadang dap kan sadap sesal kukra kan sta kadang chatting ke jangan di nampak dasno ini rata imat kadang kebor bakal jaga Jingduwai jagi buan Kyrshan hani Madan Malki pat kam tam gitu long yang long sen ki babu Jingduwai yang naki yang kisen jongki ki doktor ki ong ki ong bakam ka ko jukya jupi ka latrat bahan yang kisong bakal asdang bantot kamet tembangan ngasutu bakal bormet kiconga ka kadang biang so klain klain ngapiang dah